Kunjani kuwe tata? Mfundisi akhona kunjani kuwe? Ndikhona now. Inkosi. God can do anything. Do you believe it? He can do anything. There is nothing that God cannot do. Ngifuna ukunginikela because I know bakhona abaleqileyo. Before maybe I do prophecy late, go right. Qale ngininikele because ngenzela nabaleqile. God can do anything. Ngifuna ukuyongena ekhayeni lakho baba. Ngifuna uyongena ekhayeni lakho between wena nebrothers zakho no sister bakho. Because uthuma ongcole kumniyalwa nilwela ilifa. Kunjalo tata umfundisi. Nobhuti wakho nileqana ngezikhali. Kunjalo tata umfundisi. Utata kutshona kapheli nonyaka utata kutshonile actually 6 months senilwela ilifa. Kunjalo tata umfundisi. Okay. Ngifuna ukukusiza, ngifuna ukuninceda ngizokwazi ukunisiza because uthi umoya ongcwele kukhona umuntu onesandla. Khona umuntu onesandla ofakile into ekhaya ubanilwe nodwa because uthe umoya ongcwele utata ko before achona bephilile ugule for 2 days wachona uqale ngokuhambisa wabe seyichona uve wahambisa wachona abephilile wavogula nje wachona after gqiba kuvakashela usisi wakhe oyinyanga. You know sometimes uNkulunkulu ufuna ukubusisa ngoba abantu abazobulala wena ngabantu abakufitshane nawe. Ufuna ukumnceda baba. Ufuna ukumnceda. Cela uncedo tata umfundisi uncedo tata. Cela uncedo. Cela uncedo tata. Niyalwa nobhuti wakho, niyalwa nosisi bakho. Niyalwa la ndibana khona kodwa ngifuna uqala ekulweni ngifuna uqala ukundixalela uba yini ebulela utatakho yini eyabulala umamakho 10 years ago. Ngifuna ukukutshela uba ubani onesandla ngoba namhlanje lo muntu onesandla ilamathu te santo laha ravevelia ansagadash me intalama. I want to bless you because nawe wahanjelwa umfazi awumazi ba wahambelana wave wahamba wagoduka awumazi ningaxabananga kungekho into eyenzekileyo wahamba umfazi wathi akasakufuni. Yebo kunjalo tata umfundisi. Wahamba umfazi wathi akasakufuni. Kunjalo tata umfundisi. Waqala ukusela kakhulu after wanjelwe umfazi waqala wasela kakhulu wamana ungayi nasesikolweni. Kufanele ubuye esikolweni uxabane noprincipal ungayi nasesikolweni ngoba unenhlungu yokuhamba kodwa namhlanje ngifuna ukutshela ubani onesandla ngoba uthi umoya ongcwele mangihambe ngiyofuna usister kababakho owesibini kulo babakho bayi5 ngabafana abathathu namantombazana amabini. Lo wesibini uligqirha uyinyanga kodwa akayonyanga uwumthakathi. Mayibuza uba kutsho bani uthi kutsho prophet kwazi mama. Uthi prophet kwazi mamane uthi umthakathi. Amen. Uzothini? Prophet kwazi mamane uthi ungumthakathi. Thixo. Amen. Thixo. Because namhlanje ndifuna ukukunika ilitye. Yangizwa mtheni? Amen. Lelitye ngizoninika lona ngomso ekuseni. My name is Prophet Mama. Amen. Tomorrow ekuseni ngifuna abuye azotsho uba wenzani ekhaya. Amen. Akuzutsho omunye umuntu. Ngifuna kuzotsho yena uba yintoni owayenzeka mayigqiba kutsho ayizuphele i5 hours. Amen. I'm telling you. La
asebenzela khona kukhona inyoka emnyama. Le nyoka le ilala naye ebusuku, nguye odla ifamily. Abantwana bakhe abathathu bayaphumelela, bahamba ngeimoto. Nguye othatha inhlahla yasekhaya wahamba wayoyithatha eBotswana, kula khona wayoyithatha khona. Wathi umoya ongcwele mina mamprofete, yathi inkazimulo yasezulwini uye ngimbona mina engene ekhayeni lenu. Mayingene ekhaya ungene enganxibanga, mayingene enganxibanga ndimbone etholetha emakoneni, etholetha emakoneni. Mayitholetha emakoneni yabuza ingilosi uba kungani. Wathi umoya ongcwele nina nonke sizalo sikababakho niyasebenza kodwa nidla ijika. Amantombazana ayatshata abuye emendweni ahlele ekhaya manje. Ngabuza uba ngilosi kwenzekani. Wathi umoya ongcwele umntana kasista wakho uyahlanya njengoba ngikhuluma nawe manje. Uthe mayigraduate esikolweni ngalo nyaka graduate ngawo wave waqala wagula ngekhanda. Ya wala paliya Kulukutu. ya antala la valida brava. As I'm talking to you now, uthi umoya ongcwele utshela usisi wakho ubumntanakhe akahlanye, wahlanyiswa lo mama. In 2 days from now kuyoba ngathi zange agula umntwana. 2 days from now, 2 days from now uyoba ngathi zange agula empilweni yakhe yonke. Uzothatha ilitye uhambe uyolisebenzisa ubuye uzise ubufakazi.